Rwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Rwanda 250, the voice of truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe? Nonaha mama 23 ikosoye Chilombo, nonaha abasirikare ba FRDC buzuriranye mu mihanda atari bazima ari Imirambo nyuma yuko biyongoje kwinjira mu birindiro bya mama 23 imirwano ikomeye cyane yongeye kubura muri Maisis. Sibyo gusa kandi turibuze kujyarukira hariya muri Sud Kivu naho turebe ngo bimeze bite. Tuzamuke mu misozi miremire ya Mikenke na Minembwe. Mama 23 na twigwaneho bakomeje guhangana n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo za FRDC, ingabo z'abarundi wazalendo ndetse n'abacancuro anariko kandi imodoka nyinshi ziri kwisukiranya ziva mu gihugu cy'u Burundi zinjira muri Uvira zipake ibikoresho ngo bimwe biteganya kwinjira ara za Karemi, ibindi bikoherezwa muri Uvira. Ni nyuma yuko Ndayishimiye atakarijwe ikizere ko adashoboye kubika intwaro zishobora gufasha Chilombo mu kurwanya mama 23. Niyo mpamvu rero uri hano kuri Rwanda ku kinyamakuru cya mbere kikugezaho amakuru yizewe, amakuru aryoshe kandi amakuru atarakoza ibirenge hasi. Reka maze ngubwire ko ndi kumwe n'umuganga w'umuhanga, umuganga ushobotse kandi n'umwizerwa. Mu minsi yashize mumaze iminsi mubona ngenda gake nari nagiye kumusura. Nyimara kuhagera ndavuga ati rero uyu muganga n'umuhanga n'umwizerwa, reka tugirute reka dukorane. Ni Dr. Pendo rero akabakorera hara mu mujyi wa Goma, agakorera mu Rubaya ndetse agakorera no kwijwi. Rero umukeneye wamubona kuri nimero ngiye kubabwira, ariko reka manze mbabwire ubuhanga bwe. N'umuganga ushoboye kandi ushobotse w'umwizerwa. Avura indwara zitandukanye harimo amarozi, indwara zananiranye, tutibagiwe imyuka mibi, yewe n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye. Rero uyu Dr. Pendo n'umwizerwa, arashoboye kandi arashobotse. Mwandikire cyangwa umuhamagare kuri WhatsApp cyangwa se umuhamagare bisanzwe, ni akamenyetso ko guteranya 243 898 397 ubundi egera Dr. Pendo, ubundi ibintu byose birushaho kugenda bimera neza cyane, uzadushimira nyuma. Reka nkubwire ko kandi ndi kumwe n'umucuruzi wa YouTube uyicuruza ku giciro cyiza utasanga handi. N'umwizerwa, n'umuhanga, arashoboye kandi arashobotse, yewe afite YouTube zigera kuri 2. Mwegere rero ibintu byose birushaho kugenda bimera neza cyane. Kandi turi kumwe n'abacuruzi b'ibibanza babicuruza ku giciro cyiza utasanga ahandi. Bararyoshe kandi bagizute barashoboye. Andikira iyo nimero ubona kuri screen yawe, ubundi ibintu byose birushaho kugenda bimera neza cyane. Namwe mufite business mushaka kwamamaza, mwamamaze ku kinyamakuru cya mbere kizabakorera ibyanyu uko mwifuza kandi kikabageza ku bakunzi bacyo. Yewe iyi nkuru uyishire n'abandi ubabwire ko ntandi ho kwamamaza uretse kuri Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kikugezaho amakuru yizewe kujyanye n'umutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Reka rero tudatinze duhite twinjira muri Republika na Demokarasi ya Kongo ku itegeko rya Jeunesse Sultan Makenga mama 23 ikoze iki. Twatangiye rero, wamaze gutera icyo bita agatebe kawe karateye kameze neza. Ndimo ndacekinga mikoro kugira ndebe kiri tayari. Cameraman wayumvishe? Yes. Twinjire rero. Mama 23 imaze igihe yijijisha leta ya Kongo iyereka ko irimo irava mu bice yigaruriye, ariko mu by'ukuri n'uguhinduranya ingabo. Bakavuga ati nibura abari muri defense 224 baravamo basimburanwe n'abari muri defense ya 12 iri hariya wenda. Bakavuga ngo abasirikare bari wenda Rubero bagiye gusimburanwa n'abasirikare bari za Kabunambo. Abasirikare bari Kabunambo nabo bave za Kabunambo binjire muri Maisis. Abari Maisis nabo bahave bagende bisange zamwe so hafi neza ya za Maisis. Nubwo buryo mama 23 yakoze akantu kayo kandi gakora bucece.
FRDC nayo suguhubuka bagenda bakizwa n'amaguru barangije baravuga ngo twagize ute twahafashe. Ibaze ikibazo nibaza nawe ugomba kwibaza. Ibaze yo 23 ivuze ngo ivuye ahantu noneho FRDC kazi kavuga ngo twahafashe twakuyemo 23 ati twabirukanganye intare za Sarambwe zagarutse zarakaye noneho kuri aya manywa zikujonogoreye icyo bita umuntu. Zikujonogoreye uwo bita umuwazarendo ziramukubise zigeze ku musirikare wa FRDC zirakubita zimuteresheje kambene n'ubaracyayitera abandi barambitse inda ku muyaga barimo barirukanga barimo barakizwa n'amaguru ikirenge bagishashe barimo mbere ku buryo barimo bariruka nkweretse uburyo izi ngabo za Sebarundi zirimo donuku ikirenge bagitambitse ngo yewe nta nubwo babasha no kunyura mu mumero w'ibishimbo kuko ibishimbo babitwara hano ngo babitambitse inkweto bazitaye barimo baranyaruka kandi uko ari guti inkweto ntago bari kuzita kukarabo kuzita ahubwo bari kwirukanga barangiza bagakuramo inkweto kugira bibafashe gukuramo ipataro ye bagahita bakuramo n'igikoti bakirukanga bambaye agapataro cyangwa agakabutura bari bambariyeho musi bambayemo t-shirt hasi biyambariye ikirenge ubundi bakakirambika ku butaka dore ntago birukanga kubirireba imbere ngo birukanga foranda jyahe confuse ariko muri uko guconfusinga birukanga niho basanga intare za Sarambwe zabandikiyo yanyuguti ya u bisobanura umuswa bigasobanura umuhanga ku ruhande rwa 23. Rero none hatuvugana intare za Sarambwe biturutse ku itegeko rya Jeunesse Urutani Makenga yamaze kubwira abari muri territoire ya Rubero ko bose bagomba gukubita icyo bita haduyi bakayikuraho bakayirukangana bakayigeza kure ya Rubero. Nkwibutse ko hano Rubero mu minsi yashize FRDC yagerageje kuzana ibitero by'amadrone ngishaka kurasa kuri 23. Ibyo bitero ro bazanye by'amadrone kuri 23 ntago byagize icyo bitanga kuko barahegeraga bagasanga hariho radar zishinzwe kuyobya drone ikagenda ikarasa ahubwo muri iniyo za FRDC. Rero hano za Rubero akabarindiri ya FDLR ndetse na wazarendo kuko aba wazarendo benshi bavukiye hano rero hakaba hari n'imitwe yitwaje intwaro yavuye mu gihugu cya Uganda ariko ikabitinya mu gace karimo 23. Rero ibi byose 23 yabifashe ikora icyo bita campaign irangije kubicampaininga iravuga ngo accordingly haduyi turamukubita ku kiguzi icyari cyo cyose. Rero none hatuvugana amakuru mfite kandi angeraho yizewe kutaha kuri groupe ya Igwana no kunyagwa zigahera murebe iyo link twapininze aho munsi ubundi kabisa mugende mugirute mugende murebe uko byifashe ubundi mugende muryoherwe mu joininge iyi groupe WhatsApp ya Rwanda. Rero nyuma yuko bano basirikare bahuye n'uruva gusenyabwa none atuvugana murebe ndimo ndashiraho video kuri WhatsApp group ya Rwanda nyuma yuko bahuye n'uruva gusenya abahunze birukanga ba FRDC abahunze birukanga baba wazalendo ibyo bakoze mu nzira banyuzemo n'amahano bagufatiye abasirikare bagufatiye icyo bita ingoho bazerekeza mu baturage bari bibereye ahantu barabishe ndavuga ati mbega Kongo. Ibaze wewe uri umuturage wumva ko ushimwa na leta ko iyi FRDC ishimwa na leta izi wazalendo zishimwa na leta wowe uri umuturage uzi neza ko ushimwa na leta uzi neza ko uri umukozi wande uri umukozi wa leta ariko none aho uyu munsi wa none kugira uhunge wewe ubwa uhunga urimo uragenda wasanga abaturage barahagaze barimo baragutiza jyambate komeza ukizwe n'amaguru wenda ejo uzagaruka aho kugira ngo ukomeze ahubwo wewe ukabarasa. Rero niyo mpamvu igihano cy'Uwiteka kiri kuza kigatwika kigakuraho. Reka ngubwire hano reka nshimire uwo bita Mama Teresa umumama usengera ari kuri Rwanda mu masengesho yarasengaga avuga ngo ati mana ho tuyaharengeyeho mu ijuru twagukunze tutakuzi turakwizera atariko turakwinginze ufata intwaro za FRDC uzi neutrality uzitwike izi Burundi zitwike none turi mu mashimwe yuko nibura hariya za Kisangani intwaro zatwitswe yuko Bujumbura hamanutse inkongi y'umuro tutazi iyo yavuye hamanutse akadone ko mu bwoko bwa kamikaze tutazi ngo katurutse kakaza kakarimbura
iyo miteguro y'umwanzi satani yose yategurwaga kugira ngo bagende bakore genocide muri Republic ya Demokarasi ya Kongo, bica bari mu bwoko bw'abanyamurenge, bica bari mu bwoko bw'abatutsi, bafata umuntu bamuziza uko yavutse. Rero none aha n'abari bari guhunga za Rubero, bari guhunga mama 23 barimo barakizwa n'amaguru, baragiye birara mu baturage, batangira kugira ute, batangira kurasa. Rero ntagaraho gusa imirwano iri kuba, harimo amabomba akomeye cyane, barimo bararasa ku rwego rwo hejuru, ariko n'ahandi imirwano irimo iraba nonaha ni muri aka gace ka Masisi, mu gace ka Kazinga muri Masisi naho hari imirwano nk'uko na Katoyi FDLR yaje ihakora ibintu bidakoreka, ihatwika amazu. Rero urumva ni ikibazo gikomeye. FDLR FRDC bose bamaze kubumwe, niyo mpamvu ushaka ngo ese nijyari Chilombo azafata agasenya FDLR ntaho ko nayisenya zabasenya igisirikare kiwe, nibo bantu yafasha bahereza ibera bashira ku ibere. Agata murabizi, agata mugore wa Habyarimana Juvenal yarari kumwe na mugore wa Chilombo, barimo baraganira, bahuriye Kinshasa, bapanga diru zikomeye. Urumva rero ibyo byose barimo barapanga, nubundi nibyo kugira ute, nibyo gutesha umutekano muke u Rwanda n'abanyarwanda, ndetse no gukomeza guhiga burabwo kubuvuga ururimi rw'ikinyarwanda buri muri Republic ya Demokarasi ya Kongo, kuko bubacanga. Baravuga ati se uyu n'umunyarwanda uri hano, ngo buri muntu wese uri kuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ara muri Kongo ngagiye kuba ngo icicwa, ngo cicwa na FRDC, ariko turi intare uko batwogosha kose ntituzigera tumoka, kandi ntituzananirwa kuvuga ububi Chilombo arimo arakora, kuko Chilombo afite igisirikare kiri zero educated. Impamvu ni iyi, kiri zero discipline. Ni cya gisirikare kiza kikagwana nabo barimo baragwana, cyatsindwa kikirukanyira mu nka kikica, cyatsindwa kikirukanyira mu baturage kikica, cyahura n'agahene kikagacizosi kikagaheka mu mugongo kikagatwara, cyahura n'umumama kigafata ku ngufu kigasiga kimwishe. Nabonye ngo umumama bafashe icyuma, mwumve yino nkuru, iyo nkuru nayo naranze kuyivuga. Nabonye ngo umumama bafashe icyuma, turimo turajyana, bafata icyuma barangije bamukata igitsina, barangije baragenda bagishira he, bagishira ku muhanda. Munongera kuba n'undi mu mama hari ya za Ituri, bafashe nawe bamukata igitsina barangije bakimushira mu kanwa. Umbabarire wumve iki kandi ibyo byose bikorwa nande, bikorwa n'igisirikare cya Kongo, ntago bikorwa n'inyeshamba, ibyo byose bikorwa n'igisirikare cya Kongo. Umbabarire wumve ubugome, wumve ubugome bw'indanga kamere. Ese aya mahanga afasha ababicanyi yo agendera kuki? Ni bya bindi bavuga ngo ufite ifaranga ni uyoboye isi. Akaba nayo mpamvu nifuriza abakunzi ba Rwanda gukomeza kugira amafaranga menshi, gukomeza kubaho mu mutuzo, mu buryohe, ubutamu, ndetse n'ibindi byinshi. Abo bose ngirute, abo bose iyo mbabonye ndabashimira ku Mana. Rero FRDC irimo irakoresha intwaro yaguze ngo zirinda abaturage, ikazikoresha yica abaturage. Akaba ariyo mpamvu Roma 23 za Rubero ibahanye. Roza Katoyi na za Kazinga naho none ahubuye imirwano muri Masisi. Hari imirwano ikomeye iri guza mama 23 ndetse n'abarwana ku ruhande rwa Republic ya Demokarasi ya Kongo, aho mama 23 iri gukomeza kurinda abaturage, mu gihe FRDC yo iri kugaba ibitero buhumyi irasa ku birindiro bya mama 23, yewe iminjira ibisasu byinshi ku baturage b'inzira karengane bakomeje kwicwa n'igihugu cyabo bavutsemo, bakuriyemo. Ubutaka bwabo nibwo buri kubamira, kandi bukabamira bitewe n'umuntu umwe. Niyo mpamvu rero guhora kuwiteka kwatangiriye he Ibujumbura nabyo nenda kubigeraho, ariko mureke tuve aho za Masisi hari kubera imirwano ikomeye cyane. Ese mama 23 ibigenje ute? Mama 23 yahoze isohora itangazo ikababwira ati rero mwebwe ibyo murimo murakora ntabyo muzi, murabikora mukagira ngo simbareba, ariko ngicecekera. Niyo mpamvu ibyo mukora byose bizabagaruka ku mutwe. Akaba ariyo mpamvu mama 23 ikomeje kwamagana ibitero bya FRDC, ariko kuko ibyamagana n'ubundi ntibirangire. Iraza ikavuga ati reka tubyamagane, n'ubundi turabyamagana ntibirangire, ariko reka tubyamagane tunarwana. Akaba ariyo mpamvu noneho Jeunesse Sultani Makenga yamaze kudeployinga abasore 9,000
munsubiremo ati abasore 9,000. abo basore 9,000 General Sultan Makenga yamaze kudeployinga. Icyo bagiye gukora ni iki? Ni uguhangana na FRDC ku kiguzi icyari cyo cyose. Ku kiguzi icyari cyo cyose. Bagiye guhangana n'iki? Bagiye guhangana na FRDC accordingly. FRDC kuko yo ubwayo irimo ishaka guhangana na 23. Ariko General Sultan Makenga yavuze ngo ubwo twabagiriye inama ntibumve, kandi tukaba dukora ibyo dukora byose tukaba turi kumwe n'Imana, mureke tugerageze pushing to deploying abasore mu bice bitandukanye, babandi b'abahanga ba special force, babandi bazi kugwana bakoresha icyo bita martial art bakoresha ibyuma, bakoresha udushoka, bakoresha njonogo. Ubundi nahoraga nyivuga mutayumva nuko aragufata agafata intoke ebyiri bro, akaza akakujonogora. Iyi niyo bita njonogo. Ubwo rero yamaze kwikunwanga hano yino njonogo abakurangije, none yaje akayikubita no kunkota abakurangije. Rero ngo bagiye gukoresha icyo bita njonogo, ngo nibarangiza bagende bakunwangira abasirikare ba FRDC, kandi none operation zigiye gutegurwa. Nona mugiye gutangira kumva ibice byinshi bibaye tombe. Icyo ngicyo nicyo kintu nakwizeza. Kuri mama 23 yarakaye muri ubu buryo. Kuri mama 23 irimo kubona ibyo FRDC irimo irategura. Kuri mama 23 imaze kumenya ko hari ibikoresho byinshi byamaze kugera Uvira. Ese abasirikare benshi badeployinzwe. Ku makuru mfite niko abasirikare benshi ba mama 23 bamaze kugera hari ya hafi neza y'ingengero za Uvira. Uvira none atuvugana imezuko. Ubwo mama 23 yo Uvira ni muno hagati hajya hano bahita mu bworo bw'ikiganza, cyangwa hano niho mu bujana, mu gihumbi nihe wundi hajya akaboko, mu gihumbi nihera, mu bujana ni ibyo ubizi aze kugira ute aze kumbwira ngo abaho ngo mu gihumbi mu bujana. Hano simbaze, hano bahita ngo hano ni mu kiganza. Ubwo babandi bize cyane muze kutubwira. Ubwo rero mama 23 yimereye uko ikisigaje n'uguhita igwata ngo ifata bugwate, ubundi kabirangije iki, ikaba irangije diri kabibaye termine. Rero izi ntare za Sarambwe zihagaze neza muri ubu buryo, ziteguye gufata Uvira zikayishira mu biganza bizima, zikayibumbatira mu biganza bizima. Uvira nuko hano haracinjira imodoka za FRDC ziturutse mu Burundi, iziturutse Tanzania, iziturutse, ariko mama 23 ku makuru mfite niko yenda kugira ute kuzigwata. Igiye kuzifata, igiye kuzicakira, igiye kuzifata izinunire. Ibintu byagize ute, ibintu byakomeye. Roma 23 iri ku muvuduko udasanzwe, umuvuduko w'ifarashi. Ni mama 23 irimo irakoresha imbaraga z'ubwongo, irimo irakoresha imbaraga z'umubiri, irimo iratanga ubuzima bwayo kugira ngo irengere, irwane, ipushinge, irebe ko yarengera abanyekongo bakomeje kugirwaho ikibazo n'ubutegetsi bubi buri hariya za Kinshasa. Ariko ukibaza ngo ese niba mama 23 irimo irakoresha buno buryo izongera gusubira inyuma? Reka mbamare impungenge z'iki kintu. Ku makuru nge nakuye ahantu niko mama 23 aho yafashe igiye ku gihe itashinga idarapo. Mbese muzi ubundi mama 23 impamvu rimwe na rimwe yemera ibyo kwifata igasubira inyuma? Ibivuga ngo Amerika ni igihugu cy'igihangange. Ibyo cyakoze Nigeria turabizi, ishobora kuza igakora operation zikomeye ikagira ute igatwika ibirindiro byose bya mama 23. Kandi leta ya Kongo ishigikiwe n'ibihugu by'ibihangange, kuko leta ya Kongo ifite byinshi tanga, ariko ibyo byinshi mama 23 kudeshapo kuri mwebwe, kuko namwe nonaha mwebwe na FRDC mwahiga kuko mwamaze kubigeraho. Kandi noneho nibikorwa birigaragaza ibyo mama 23 bike ibona irabiza nikabyegereza abaturage. Muge FRDC bike ibona igenda igahaza Ndayishimiye, ikagenda igahaza Donald Trump, ikagenda igahaza Ubufaransa, ikagenda igahaza ibihugu byinshi, ikayanyanyagiza abaturage bagakomeza bakicwa n'inzara, umwanda ugakomeza ukaboneka mwabira bici. Rero kudeshapo ku bayobozi ba mama 23 duhereye kuri Bahati Musanga Erasto,
ko yakoze byinshi mu mujyi wa Goma, aho yawufatiye Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa, abajeneye batandukanye, umuvugizi wa mama 23 Lawrence Kanyuka, Oscar Barinda n'abandi benshi bagira uruhari kugira ngo aho mama 23 iri ikomeze yiyubake. Nawe ufata umwanya ugasengera mama 23, nawe kudeshapo kuri wowe. Rero mama 23 impamvu idahangana n'itegeko iravuga ngo aho dufite nituamarana iyi myaka azahinduka igihugu. Umva icyo kintu. Ntabwo Jeune Sultan Makenga yicara ngarebere hafi. Aravuga ngo birashoboka ko ntafata Kinshasa yose, ariko unafashe n'impagumana tukahagumana imyaka yiniye, birashoboka ko abana bacu batazahura na kano karengane twebwe ubwacu twagize ute twahuye nako ko kuba mu gihugu cyacu ngiki nk'impunzi. Rero yo mpamvu mama 23 mu kazi kayo kadasanzwe ibohora iki, ibohora abaturage kandi ikababohora he ku kiguzi icyari cyo cyose. Rero mu gace ka Ituri muri Beni naho habereye ubwicanyi bukomeye cyane bwishe abasirikare benshi, ariko mbere yuko mbinji zari za Uvira mubanze mu nyumvire ino video ko ndibabaje. Ndetse tunabaheza na pole, duheze pole abanyaminembwe bahora mu ntambara z'urudaca, duheze pole umunyamurenge wese ahari yuko uri mu minembwe iwari munsi y'imvura y'amabomba, ariko nta munyamurenge udahopfusha, nta munyamurenge udahokomeretsa, nta munyamurenge udahotakaza ibye. Rero nk'uko wari ubivuze gutangira ku munsi w'ejo mu ijoro rica ejo kwa kabiri niyo haraye amabomba menshi kandi ya drone yakomeje arasa uruhande rw'Irundu, Gakenke, Karingi, Bidego. Ariko ibyo byose byatangiriraga kugira ngo biteguze ibitero bari bamaze guteguza. Twari dufite information yuko aduye arimo yitegura kuva umunsi atsindwa ikicari cy'umweru ca kane, intambara yo ku butaka yari ihagaze. Twari dusigaranye gusa intambara zo hejuru zo mu kirere za drone za buri munsi, kuko n'ubundi dusanzwe tubibwira abantu drone ziri mu kuza zikarasa amazu, zikarasa amakanisa, zikarasa amashuri, zikarasa inka, zikarasa intama, bimwe bisa n'ibingibi muza kwibonera mu kanya mwebwe mwenyine. Ibyo ngibyo nibyo zari zaraye biba ku ijoro buca ari umunsi w'ejo mu gatondo. Rero mu gatondo ku munsi w'ejo ni intambara yeruye, niyo aduyi yesuye kongera kwa divasinga yadivasinze uruhande ruturuka Igakenke yerekeza hano kwa Rutaganda, aho umwanzi nubwo yakora ibingibi ni sinye zo gutsindwa. Nta na hamwe yaduyi yateye ngareke gutsindwa, areke gukubitwa, areke kwasiga mayiti. Ntabwo ibingibi duhe tubivuga gutya abashaka bogenda bakana kureba mayiti ziruzuye ku misozi. Ibi byose yamaze gutsindwa urugamba, ibisigaye ni ukugira ngo yuzuze ibyo bamutumye byo kugira ngo basenye, bice abantu, nibarangiza bice inka, basenye amazu, basenye amashuri, basenye ibitabo. Ku munsi w'ejo rero bateye Karingi n'ubundi nayo batera Bidego, batera Mikenke, batera Gakenke. Nukuvuga ngo ahantu hari inzira hose ishobora kubituruka mu mwanzi ngana hamwe batagavye ibitero. Ariko ico twobabwira nubwo ivyo bitero byose byaje, nta gitero na kimwe kitakwiswe yuko kugeza none munsi ndasasu na rimwe ririmo rivuga aduyi yararashwe kandi yaratsinzwe. Katubwira amahanga yakomeje aceceka kugira ngo abanyamurenge bashire. Ibingibi bihaye biba ni bimwe muri sinye zigaragaza neza genocide ukwizikorwa yuko yingiyi nta nubwo ari dera cinema. Iyi ngiyi no kugira gute n'ugutsemba n'ukumara yuko nimbe drone iza ikareba yuko none itakishaka kurasa abantu ikagenda ikarasa mu gipango kingana kuko nguku ikica inka zingana gutyo. Katunakomeze tubwira bari banyamurenge bari mu kwicira batoneka abantu. Ejo bundi nakurikiye umusore bita ngo ni Maisis umunyabyinshi yavuga ngo ese inka ni gute ziri mu kuraswa mu nda ngo kandi drone ituruka hejuru. Wa muhungu wereka mbanze nkubwire yuko uri umuswa yuko ntunazo uko amabomba zamera. Ngwaje kuvuga ngwe se nginka yari kwiriye kuba ishobora kuba yomera nkuko kwiyi zenda yaturitse ibintu byose biri hanze, ngo ariko ngo iyarashwe igikomere kimeze nkiki, iyo ngiyo ngo ntabwo yarashwe na drone, ngo ahubwo yarashwe n'ingabo zacu ngo zishaka kubyitirira leta. Katukubwire Maisis uzoreka ubuswa bwawe yuko ibihe bikorerwa mu Minembwe sivyo kuza gukinisha abanyamurenge barahangaha. Abana nabanyina nabase bafite agahinda kuko bebe batakazi byabo, batakazi inka zabo, batakazi ibyo bari batunze zagatunze bano bana. Wamara guhaguruka aho ngaho kugira ngo uze kweza gisekete. Ibi ngibi ntabwo ariko bimeze. Muri iki gitondo rero nanone muri iri joro drone yasuye kongera kugaruka, aho yasuye kwibasira Irundu, aha duhagaze turi Irundu, aho mubona imirambo y'inka yabaye. Drone yaje yarayizunguruka ijoro ryose kirashakisha ahantu hari inka, ahari umuntu. Ejo bundi barashinyabo isanzwe
ku musozi imwe gusa bayitwikira ikompora noneho reba inka zari mu gipango aho zigomba kuryama kugira ngo tubizereke abantu simbizi mugenzi wanje vyenda yonyongera iyi ngiyi ni fragment wewe muswa we utazi uko biza bimera iyo ari gatoya niko kinjira hato iyo ari kinini niko gisatura hanini iki mfite ni fragment dutoye hano zino nka zarasiwe inka zikaba zarashwe muri iki gitondo c'itariki imwe nibaza y'ukwezi kwa kane ni tariki imwe nibaza y'ukwezi kwa kane ukwezi kwa kane 2026 tugiye ku urebye kuntu uyu muvandimwe arimo aravuga nukuri kw'Imana amahanga nagira icyo akora naho gukomeza guceceka ngo abaturage b'Imurenge bicwe bapfe Cirombo arimo arakata umuziki ibi ngibi nakaga kagize ute nakaga gakomeye noneho urebye ibibereye Ituri ADF kareba ibyo yakoze urebye ibibereye Ituri Imirambo ihuzuye wakumirwa ibi byose rero nta wundi ubitera ni ubutegetsi bubi bwande ni ubutegetsi bubi bwa Cirombo rero ku yandi makuru mfite niko none tuvugana ngo ingabo z'abarundi na FRDC ngo bamaze kongera kwisuganya ngo bategure ngo ibitero bikomeye ngo bashaka kugaba ngo kuri 23 ngo kandi noneho ngo bino bitero bashaka kuyigabaho nyine ngo natwigwane ngo bashaka kuyigabaho ngo biri buze ngo gutuma ngo buri muturage wese ngahabuka kuzongera kuvugira iki kuzongera kuvugira abanyamurenge ariko abanyamurenge n'ubwoko bwande bw'Imana ntago buzigira busibangana muraza mukora ibyo mushaka mwica amatungo uko mushaka ariko gora kuwiteka kurahari akaba ariyo mpamvu none abasirikare b'abarundi bari kwiyegereza Kabunambo Imirambo irahuzuriranye barakubiswe Jeunesse Sultani Makenga kudeshapo kuri wowe aragiye rabakubise bayobewe ikibaye abari kuzamuka mu gace bita Ndondo hara mu misozi miremire ya Mikenge barakubiswe abari kuzamuka mu gace bita abari kuzamuka mu gace bita abari bahungiye mu gace bita Mitamba mu kigano cya mbere twabibabwiye abari bahungiye mu gace bita Mitamba barakubiswe bayobewe nkubi bakubise uko nukuboko kwiteka kurimo kurabakubita rero ku makuru dufite kandi dukesha suruse yacu yizewe niko hari imodokari nyinshi ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi harimo za Minebus harimo za gisirikare zipakiye ibikoresho byinshi ngaho Cirombo atagifitiwe ikizere cyo kurinda Pritonda ishimiye atagifitiwe ikizere cyo kurinda ibikoresho bizaza kurasa abaturage b'Imurenge ngahubwo barimo barabizana bakaza kubibika za Karemi ndetse no mu bindi bice ubwo reka twizere ko 23 aya makuru yafite kandi ribuze kugira ute kuyabyaza umusaruro reka mbashimire rero icyo nifuza niko Uvira na Karemi bikurwamo ubundi Baraka ikabatombe ubundi hejuru mu misozi miremire ya Minembwe hakaza kuboneka amahoro nawe ndakeka nibyo wifuza Imana ikomeze bane namwe ndabakunda cyane bakunze inshuti za Rwanda kandi mbakunda nta bunebwe mfite byose ariko namwe mufite amakuru uyizewe Rwanda 250, an independent news platform built on truth, freedom, and professionalism. We are committed to delivering reliable, unbiased information with transparency and integrity. Rwanda 250, the voice of truth. Ushobora kwibaza ngo iyo operation ni yihe